Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Penyat Singh Siem menta kasengi ka arpusau tarik unai wing Hajar Arpulai ula thera ka bating ya chairman ka Arts and Culture Committee ka Senrat Juwai uba Chanlok Dakhar halor ka Jingkran Jung u ha ka Sengkutsnem Hamadan Waking ha ka ba ula ong baka District Council kampet ya kariti ka Dustur. Nakaliang uba penyat, ulapan pa ka Khasi Hills Autonomous District Council, kapan jing pensyai na uni urang ba, halor ki jing kenok ki jong u, persya ya ka District Council. Ya kata ka riti ka Dustur ka jong ni, lanagi perkhad ya ka Dustur ka riti ka jong ni, menta mendoban penek ya ka Dustur ka riti jong ni ong ka District Council kan penek ya ka Dustur riti jong ni, kakum kata ka 6 schedule jong Constitution. Hamno ki penek ka Dustur ka riti jong ni jubak, lagi kita di MPC yang ni kilaban jubah, hamno kita naik ke Dustur ti, lah dido ni ke Dustur ke ti ke jangi, mentakam lah dai ke pol, bagi rip seng jangi kincong, ha ke District Council, ban naik ke Dustur ke ti ke jangi, kia le election ban rung ha District Council tang banya tang ke bamsap, kila jalur kini ki berok ki badan hakajai bendera ko jami na kata daw ang bangiran kaman perkhat ko mi kita lada ka District Council menong balada kamla ban pende ya ka Dustur ka di jami kala dai ka por ni menta bingin lek siki court ni lek sa Delhi lek sa Supreme Court bawa penduk na District Council kala bawa penduk ai ba ka seng jami ai bor ha ka seng jongi khna mangil pun im bai kita kilong saman swa tengong hangle ba ka jing ba ngidan kam smotho ya ka bor jong lekrea ka mga tren ngidan kam smotho ya ka bor jong im sendriang kini kita kilong seng ya kan yang kesinyan tre jongi yang kan mau ya ki man kasngi mentangin bu da ka ngo ka dem yang kan mau yau blame nong bu nong thau yang kan mau yau lekrea yang kan mau sendiang yang kan mau kalisan di nakaseng Rajuai haka sengkut senam program menen hang tipo madan wiking ngaru ngadan lang hakata program bat ka jingkran jong ni rongba ka bangaso ban pensyai ban kentho kumni ha kalong haki ar benta kawi ka benta belakran ba ban pendu edis council ba mdan kam syu namangin penek pensa di Dustur tengah mut syu ajing mut ini orang ba let's say ngi hapot mengkhiang ngi don lightly this council uthau ya kanu this council ngi ngumtip namar ban syu kelum lang baik ban ong ba ki district council kim trekam te kalong ka ek ka bakla bat ka bang ngimla ban pediang te namar takadaw kentu ni orang ba bende ben pensyai ba halor kanu ka nongrim pikran ban kentup lang ini barok kita but they ban pentikena kino kita District Council kiba penduk riti Dustur but kino kita District Council kibam bit bambiang te kamdei ban syuong lut barok ki District Council te halor kani ngaso ban ong ba ladam don ni ka District Council kan mau bahai kata ladam don ka District Council syai kini ki nong sensyar ki CM ki daloi syai kini ki nong sensyar rat ki sodar ki rang bak shnong kin poi pet menta hima khairim badang bat ya kanyam karkom ladam don ke District Council kanang don nyo post nam mensyar kaladu pet ka hima melim badang bat ya kanyam rukom nalor ke sensyar khadar ki don kanyam rukom ladam don ke District Council nadu nyo post nam mensyar kaladu kamdan syu namar ba ngim yo rai ka an jingyada ka bakerpang hak constitution jong ri India bengila ben practice ya kini te phin ong ba ngin penduk na disconsul te perkhat chis pasien syaba phin kran te ka ba ar pat ka bang susi kalong ban kentho ba ki MDC baro a disconsul ki ban ya khun le ki ba mi khmat chi disconsul de tang ki ba bam sap sudah but ki wan hadis council de tang bam sap kani ke bangim la ban pediang uni orang ba Ukraine nur ngimtip
usuang baik baru yaki MDC tekani kabangi melak ban pediang kabab hipen hiar kerdan yengi mangaru menen ngadon hang tu bat kabangim sutenan bat ngalakren menen yaki nongelam jongka sengkasi sengkemeru baka jingkran ni rongba kabam sutenat bat day ban lay bat nakaliang jong ka sengkeme sengkeme kini ki sengkasi kila shimkia halo kani bat kila penpau gi jing suksi ke bakrau baka jakum ni bat ngla ajing mut banang ni syahmat la debu nong keren inu de bendaya tip bah screenshot bah kumnokin keren nama ka kata yang hilang baro nomor ba de ben pensyai uai uta MDC babam sam kanu kata ka diskonsil babam sam boleh pin syukun no lot pin penjak burom ini but halor kani ngila ayo daka media coverage daka video coverage menen but mentasni secretary jongka executive committee la issue yaka notice legal notice yo ni rangba ben pensyai halor kani makani kam kata tainga shimet ka kata yaka burom jongki MDC baro ki bla sya jir hok hai bai ba but ka kata ru yaka ni ka six schedule but yaka ni ka office rekam kujungi ngingi syong hang ni kan pala por bat bor ban trei bahai ka kam ban penuan dur henrei ban syukran narensan keren madan madia lemuk lemai ke bawang sutunat te kumi kini ngi la batha secretary la batha badi ban wan daladi ban wan pensyai hakmat jungi habai de ka jingkran joni